Ia, whawhelo e atu le pa ia ma le malu sa tātou tunuku, e lo i whai o na. Maua mai tātou whasalanga tu sao atu mai Samoa nei. Ia, i le porkalame u whai moina TAUAFIAFI man LOABAY. Ia, i le mae ai fo i o tiuti ma whai le so, ngā venga masani ai sa tātou tunuku. E ui na lolo wal tawa nafi a wai ala bale alo whamaleanga leo le tua le so. Leo o tātou. Whenua i luma onu wai leo tonu. Malo soi whamarieta. Ia, si whia lava lea nganga e whaatalo whaatu. E te ere uso maina le meitu la lea fiafi. Mi e leo whamaleanga leo lea tua leo. Mwhai tātou tu e whaatasi. Ia, ma le fia le ni fo i vai aso fau. E ui lava o le ana tātou mana i lava i aso ia ona o nisi lava o whaale tonu le tino. Ia, ia leo whamaleanga leo lea tua. E uia leo walua kaulangia ngisi o kele ropo ama ia le ino ke pirang kaulangi runga. Ia se teime o ho atu iai. Mono. Zira fia oi. Ai pe ia o ku wafi rang amaka. Patalo fatu el fafonga anga cho tanto tu ne tu la le fiafi. Ki fia la le anga e to e vatu le anga le fa malo ia mese o le fa fitai. Ia le avea pe o le LOABAY ma o mana mea fa fonga. I lea tae au, ma lea fiafi, e ala ia tātou po kalame pe o le masani ai. Ia le ngata TAUAFIAFI ma LOABAY. Ia al tae au manuhia ma LOABAY pe na ia tele o tae au. Whamanu loa tol tae au le la, ia ona o lea ua na bisi atu tātou po kalame ia ai ona o nisi o tutongi ele maalfia. Ia e whaftai leo la whamalanga leo lea tua leo tātou tei whaidu ai. Ia i lumo nua e leo tua nua e pe o la leo. Ia ea. E pe ana e tā ua fo i whamai ia ai o oe le kuku wafi renga Se i sā wala ki pi, se i sā wala ki pi, le ai masa o kalanga whaia. Keiro. Ea. O nua o maa ave o nua le afi o ke mea koe reima se se kau kingo le momu. Ai o tele pole ai, o leo
Wa o le paole tu langa le fia o na o le o mwhai o na tātou to e whailua i fui. Ia ma le fia la i tātou po kalame. Ia tau te tōtō tau te tatanua, tau te whaasoai. Pe o le angana o tātou po kalame tatanua e mese lau. Na i o tātou tangata le mafuta mai le tele o tunu o nei la langi. I o lo o vea pia tātou tautua nei maana ma ala o le o le longo puia li foi o i lātou au le e tau mamau mea o lo o lalai. Ia o le anganga whaafitai o le mwhai o na mau pia tātou o nanga. Ia o le whaamalo le mal whaafitai maina e pe o nei ene afi. Ia fia lavele anganga vai ato leo to o telo whatasima. Ia malo ale soifua malo langi mama lo tawata i netu la le fia. Ia fia whailo le anganga whaafitai te le lava i nei tātou company ua mafu ai na tātou so ta i whapenei ia i lunga o le internet e ala atu i le o nangale nei LOABAY nei tātou company Masani e pe ona lātou lang sua mai ia ua fo il tātou pukalami e fia te tasi e whapea fo i matai au te tasi e pe ona fia ngai e mane uso ia Marieta te le waso o le ACO Group ia ro whai ona lang sua mai a wal tātou pukalami e le fia finei lātou leo lo lang mangoina ia le awina atu a tātou tana mai Samoa ia ua fo i le whaafunga anga tātou atunu mai mo mai tunu Samoa nei e ngata fo i leo tātou pa anga masani o mai mo mai ia tunu e mau. Malo le fonga mai na netu la le fiafi ia e moni ai. Ole to tele le o mafuta mai ia a wa ole anganga le whaafitai ona o lango sua pea na ia tātou company ia e meisi o pa anga tātou tautua ni LOABAY. Leo mawhai ai pea o na tuina atu tātou whasalonga nei. Wa ana lese anua le alofa mai ma ni so tau au. Ele mawhai am tātou whiloai. Ia i tātou pokalami whai pea. Ia pe o le company ia le staff. Ia whamona le anganga whaafitai. Ia i le fionga tumaitai pule ia Tofilau. Ia e maise o le pulenga mleo whengalwenga. Ia o le Fexco, le fionga tumaitai pule ia Mudipola, Anurasa Murioo. Ia o le ala wolo pisi a swa inga nao no i lātou se tasi o silver sponsor o tātou tapenanga a wale tanga malo Samoa. Ia i tālonga le Pasifika le tālalo ia la stanei. Se tasi nao vai inga tele leolo o ave tau la ia tele o tangata sio tātou atunu. Ia ni neifo i vai tau. Ia wa whaitau waso, wa umal whaitau masina, umal whaitau tau sanga, ia o leo whaitau waso, toi titi o tātou whaitau i tū la, ia o na o atu whaila ia lea i le te sala ina alo ia o le nei whai whaamoi tele pei o na tāpena tātou malo, ia whaasolo atu ai le whale ainga le Cafe Laterano, ia le fionga le whale tua ia Lucia, ia le fionga e amtuana ai mese pulenga bla whenga malo lava le soifua, tātou whaasolo mai ai i tātou company, ia a le Motonga Complex, ia Sufali, ia a mese pulenga mala whenga malo lava le ngāruru e nei aso. Sawai i le tātou ACO Mechanic, ma le ACO Chemical, ia ma le ACO Group, ia wa mea o mana i lalo le vaenga le ACO Group, lātou ia lo lango ina, ia ma le Manai Restaurant, le whare inga whaamlia lo tō lo lango ina tātou tala mai Samoa i lea fiafi malea taiao whamaloa toi le fionga e masoe le fionga o le susunga ia vawasa ia e mesa le pulenga ma le whenga malo lava le tauatai. Nisi nao company leo mwhai ana manisua ni teimi ia e mesa le au ngalo kuku malo alo vau ia ma le whaitua ia flow ke loanga wuku e lele i Alaska lo to flow ia e mesa le pulenga ma le whenga ta avali to tongi al MS Rental le ngata i leo lanto whale ainga ia le te leo le ano noa ia tau mafsa moe whem lanto ngasi se ina ia a fio ane ia i malewa lele taton wai ia le tau tuana MS Rental ia me se o le tato whaltan maa lo le runga i vai lima maina Skyview Villas Skyview Villas ia ma le the venue o lafani the well venue le tamaitai o Madeline Fong ia ma le au whinga malo wha si whaatai lang mai tātou pokalami le whinei. Malo le fonga. Ia nisi nao company e peo na tuina atu a whapea o na ngalilei ma lango sua mai fo'i ia e ala le tātou pokalami le fiafi.
Ai, o le afiafia, o le a pei o le a mata tu se tanoanga ma le usu whai a maina i le tūlanga le ua ai ai wa tūla lata ia tā penanga le mata upu lea le pei o na lau vivilu an to tele wa le wa tu o tātou video i lunga le penga te whai lang. I le toe whaamamuro whaafose i lava o ha onga le whakasa po ha onga le kale sia whaapotongi ki risanu sa moa. Mai le tala ina aloa ia o ta'alonga le Pasifika e pe ona o fuafua i le asani o le asa whatatanoanga wa pe o le uso maina lena e whatatanoa ina le whailau tusi au. O le asa tala mai Reverend Vavātau i tusa o le mtau. Ia, o le tūlanga whai lea o le wai lunga le tātou a ta whai lea na po e ina le tae awana leila. Pe ana sila fia, o le tae awana leila lea na wala awina i le mata upu lea i whai whi au malafonga. Whai whi au le tōngia la fonga le kale si waptonga Kirisianu Samoa. Ia, le vaenga le lot mua lea na molia, mua lea whanga solo le tōlau longa le mata upu. Ia mwhafonga whai whamasinonga ia la latu suenga. O le ua atu lana leila i lunga le district court. O le e tumu a le whaatumulia ia na o whaatasi a mea i e lua. O le whaatautonga o leo fisosoani fo i e. La tau e la fisosoani whaatautenga o ngā ruenga leo i le taimi o Ta'alonga le Pasifika, Auxiliary Police. Ia, a tonga i la ma le tūlanga lea i whaiwhi au. Ia manisi whamata upolo ngā solo le taimi nei i le Supreme Court po le whamasinonga mawalunga. Te au atu la, o le whaile interview al TV1. Ia sa o whailo o fia mana o mia e tasi ala o whesili na o fia mana o mai le taimi na o whaalonga mai i le watunga le news. Na o fia mana o e whailo o whesili le tasi, ma whesili ngia fo ia le fionga le sunga le whailo tusi, le sunga ia Vavātau whao. O le ale mafua anga i tua o le te ese o whanawa onga. Mai lo manatu. O lea wa api le uli e pe o lea upu o le tātou atunu. O afo i tūlanga i le tātou ese a i le tātou atunu ni mea tātou te leo fia i le porkalame ma tūlanga i le whatinonga o el komiti o fufuanga o Ta'alonga. Ai o i e whai e le mea e tilo mai e la langi po la tātou tūla e tipe tātou tū whaatasi i le tali no malo ma le whatinonga tana malo Samoa Ta'alonga Pasifika. Lea na o tū wha malo si ia i le interview al TV1 ma o tāru sangalo e si tamaita i report al TV1 pe ma whai o na whaila ofisili. Lea na ofisili nge loa ia le sunga ia Vavātau. O la hale tūlanga o i tua o le ese mai o whanawa onga. Mai mo foi, tilo foi. Oka se lewa na o nei tamaiti. Wāge. Taimi nei, lawa sa auni umalawa lava o mena alana anga i ele komiti. Ai na otala i sa ofesini nge Vavātau e lua tangata na otala noa i le taimi atoa le tai au lunga ofisa wamasinonga. Ale upu wale o le deliberate i o le whainga o le mea lea. O le upu nana o mai e tangata i e te olua i te apa mai. Oka se le i o le whainga o le mea lea e tua atu e iai le winga wala i ona whainga nei ona e manu nei tamaiti lawa sang fia i le tele o vai aso sa o mea ai sa whaia ia o ngā whaafiafianga ia ai mai se o le wasa o ni uma o le talala le isi whaia onga o le isi o whaia onga o le talala le isi whaia onga o le tau mafofo komiti pe lawa whiana whaatumu ia le awa noa le atolu se lau tamiti a onga matua matanga ia le performance a wale na au uma leo na fua e nei whaia onga ia le tūlanga lea peitai ane ia ua maso whaanonoanga le nā i le tātou komiti o le taimi nei a mātala noa Marieta le whaina maua le si reporti muli nei o lai whanga solo ia le o ia i o porkalame mafufuanga le komiti nei a o ia i se talo sanga i le ekalesi mo tamiti nei lewa wa ese awa tala Vavātau le whapea mai e le isa tūlanga o i tua o le ese o whanawa onga tasi al mafuanga ele solia sa ele tauna solia le sa ele tauna fai ona maita maiti ese siva le sa o le whakasa e whata ua le sa na sapati o le whamtalanga le Vavātau
Ia no utu e fesili le iai. A whamata ele i avatua po kalame, o le aso e whaatino le winga na fesili. Wa e tangata nai whai tio mai lunga le tatou video lea. Ai o le aso, tu sa le taunga tonu ana fesili. Ele i avatua po kalame matou I loa le aso tonu, le aso fitu. Le aso lona fitu, o le masino Iulai, tilo lea, o le ale aso e pa ui, ele aso lea. Ele i avatua po kalame o tau silfia, whamei vavata. Ele i amesi po kalame. Ma ele I longo alo ia fo ele ekalesi e tusai o tunanga le Komiti. e komiti. Ia ona toi alu atu lole malesi o fesili lona tolu. Le o tele na le fia mai e to tele lunga ina. Ia o fa tu lo. Ele ai ala se mea o iei tua o le tunanga lea. Wai, o langona nei nao o mai na fai mai I tangata ia tia na lai ona ofisini ia. Il tai awan le na. Mai kasi an mafuanga o whamasinonga ma le tax a whewhi au. Ele mana o lang suan malo lang ali fanga solo fanga sinonga o upo yan tu mai en malo la tu ni se le malo la tu no sa la tu au mai la tu mana tu le fia ina o tu ave ese an fana ya o le mafu angal na na ofisen ya fatu ele aya la se isi mea me se isi tu langa o tua o le ta pule ne o tu ave ese fana ya ai fa pe mai ya vata ya la le tu langa ele me fa pe na wa o se mea ele fa pe le o lango lango ele kale se me fa ye malo ia ai le timing mal tatou fuafua atu iai o kasi le manai o le tunanga that's all finanga le merit Malo, mana ia lo whalongolongo atu ngā le, no tu tonua ai amata lo fesiri le No tua mau mawhauwhau, mawhaawasenga I lo mawhauwhau, le tali fo ia le fionga whailau tusi, I lona fo I taito nunga I le atonu e sa o ia lantou ia, ai lau tilo. The timing is so wrong. Ila o hia tilo. La mea na le mantua le ua o tono ia Iulai, le wa mata Iulai. O le tele I o me, a tono e mawhai e le komiti le ta penanga o ta alonga. O na avifo le ni whanau e whaatumo le pūle sa I tulo. A le peitai, o le itua sili o na whememea I le komiti, o na o le ua whaama amulu tonu ai le vai aso mwai. Ia alwa iaso nei le lona sa, e pe o na tuina atu. A lewa na pe pese ai a o nga e mission to tele o le aso fito e te sala aloa ia ia ta alonga le Pasifiko. I la ula tau mātau atu e pese I o lea mai le fina ngalo o Reverend Wavatau. E le hei se pokala me aloa ia o tuina atu. Ai o la ofisiri, I le komite o a onga, a wāra komite o a onga e te tau ona tali I le vala lea. Ai se ana le fesili ai wa le wata pena whana wa onga. Ai se ala na la ona ta pena whana wa onga le whakasa. E le fesili a o ar whainga pukalame wa e tauna I le aso e pole ale te mitono e tauna na camp e tamai ti watu langa whapena. A le ala wa o whamai whata ai loa le whainga le vasa o mawai. Ke ole fesili ka ilo. Po ai la tua ia I lea pawala o ta sanga ia awane ia whaina I ta penanga. Ia e mai le opening o se vaenga I sira ona tā ua I so se taringa malo o whaamoe whaapene. Po le ale mānai o le whaamoe ingo le sulu o le kupunga le sulu ai o ki ta penanga ona le tūlanga leo o leo whaisinto a telefona wa onga leo wawe ese mai. Po le ala to inga tālu si a ile alu whamleanga leo le tua I uri masao le whaamoe ia tauru. Ai to e tafa fina ngalo komite o onga le whakasa. Ia I le nei fo I mata opo e aonga ona lafo I fo. Ia e mese o tātou uma o ke wisian. Ia o leo tātou I lo uma le aso sa. Ia a tono e ala ona tūmati tila le aso. Ona paula ma le aso lo fitau tonu pokalame. O le amatali o tālonga. I wale whamai se sa tautu le aso tona. Po le aso whareile. Ia ai so ia. Ona o leo fitau I tonu amal pokalame. Wale ma ona whaataatia e les pokalame. Whatau a whaataatia ni. Wale ma. O le tau sanga o mawai le na mata e no whaalongo. O le aso fitu aga I le aso ruas fulu ia ta alongo. Pe o ngi aso whaingale wa kau loko e loko ma whau. Ma o lau wata I loa. O le ka lenga ia. O le aso fitu e pa ulasa. E pe ala mata o pua nga. Anta tata noa I fo I atono. Le whaafonga mai fo I nisi o le kalesia. Ma na ia e whaari fina ngalo. Ia e... Tūlanga pena inta. o le tūlanga le amata o lo I nisi o lo au mai fai fase ai ai foi ai e tangata o le e kalesia e whakasa o lo fai fase a e tūlanga foi na e sālam tamaiti e siwa mai a ungan malo a wao tamaiti e whakasa
So a tele o tamaiti e siva mai a onga al malo, tamaiti e whakasa, loa onga o yololo lotu le kale se wha la putuputon Cristiano Samoa. Ia, e whaasalam tamaiti na, awa mena sa e whai mai itanga, sa tawana tuna i ele tō whamar whaautanga, ia peitai. Ia, ele pea na uta ua, e pula staff nei la lona sa. O le e whaailoa mai e le sunga wabatau. Ia, tutu unga lava al fonteli. Ia mani e kale sia fo. Ia peta ia ni. Ia o lea e whai tio fo i stangata o le kale sia. A ti tilo fo i lunga tato video lina. Ia ma comments fo i tangata lai whai e lunga o le video lina. Ia wana e silfia ila ila le tulanga e o ai niso le whakasa. Ele o fia ina o la tau whina ngalo le tulanga lea. Ka o loi le vaenga leo mga kua rola i o le. Ale mea leo la ia ta tau e. La foi fa opunga. La ia ta tau e ke ngufo e fua ma kipi fo le video lisi. Kangaka. Ma e nofo ma tu o ai au leipo. Pele le lea ia. Pe ua o lea ia al tulanga fo ide le ua umamene to inga ia ingatai. Awa e o lori red song. Le vinga lak tala. Wa e o lori tulanga wa. O le vinga la hong talanga. Se o oke le ropo ke aka po ke a e le video le wa keeping e kakanga SJ ka mako e po i te mako e po. Wa keeping e la kakanga le wa keeping e la kakanga le video. Le video whakalangong kula po ke rongo we kanga e ia. O le vinga la hong talanga. Fefe le me o kipi de mama lama o ila le patalo fatu ya Ali Williams. De ma futa. Hi Val. Hi. Ia fa manu lu atu te video mai o le fai le live. Ia e sa o lele lava lau so no anga Marieta. Ia o le taimin nei ia wa o lo ka fai ke ia ku langa. O vinga la o ko la ve fa ko esa o. Le me la lo esa no ai wa ke mo ki ngo. Fe la fonga o fai runga le video nga o te lo ele ia se le mapolotu a o le winga i o le video nantu watu runga i le uso fai la mai na ina ia sila fia ina na manino le mai ngal tani manino le watunga le fesiri o le fesiri sa a ia nga muri o le mea sa o la fesiri sa o mina pele o la fonga a wa nga fi ya kule nga fa kuska a o le mea sa o ia ole pele ole whakasinonga le mea tau la fonga le wala i unga o le ma mal fesiri ia e fai o e whakasinonga ia sa o le lava le usea Marieta pe fo ina ta ua le tai awa na leila ia i lunga tato video na ia ate ono po le fina ngalati ngā fo i nisi i le fesiri mia pa o lana ia le o la ana malia mai le sunga wavatau ele le nga fo le tala wavatau lo fai mai le fali mama ele fin ngalo wavatau tu sai mai inga ale ekalesia o la fo ina tilo mai wavatau ia la fasili na watu na pe tau ata sto ina le memulmulia wala nte lo le winga la fasili au tango a fe atu ia ma fa ai lo atu ia sei si atu langa i tu ole o tele mana o ia watu iatia o le reporter ai se fa iloa mai le sunga fa fe nga ia po le saonga awai so se mea e elo na mafuanga e ai alo na mafuanga le wa mai le reason e tasi o ai inga le kalesia e sa ona siva fa na uma soli le sa a le wa foi nei o fa ali el fina ngalo o le reason ana tasi le e la si mea awa mai le reason na tasi le lana i loa mai po kala me mai le fia o masina taluai. Le alme na la iona le fai se si fofuanga ina ia mau fetu na inga ia le komiti. E ma fai ona la to ona ia inis tamiti o me whaatumu le awa noa lea. Fai sinke le pe fa pe tolu se la o mai fa la wa disi ne o kodisi e se to tele to no le. Mai le leifa fifianga malu o college o se kolisi le lei tele la to fifianga tele no mai le sa moni ngalo e mau malo foi ona le matango fio o siva mal faatino ina el fanau petai e la mona foi le o tia o le loto ina fanau wala wa mita faia e wale na o ia ala wa mita o le pole wa misin la pole you know this is another memory illa to o langa o le pole na o siva ai ile talanga o talonga le wafes from liva mata o tunu se fa moi
O se wha moe wai tau te rei loa po whianis tau sanga ulu mana i whatu atu e malo sa mo a se vaenga na look forward nei ta maiti ona o le whatu a participate le te lo ta maiti ia i le tasala ina loa ia fo i o nei wha moe ta aua ai awa na angi mata upo e mate tala loa ai matutu o atu e o au tafa whai e ore wha msinonga a o le whautu wanga le TAUAFIAFI ma LOABAY se wha mole ia tautua nā tātou ngana e whaonga ina i lunga o penga te whailangi. Ia e mese la wala fonga le tele ina mai e tātou video se tui nātu. Ia e whaanua noa ia le anganga. E le awa ia la puata mwhai ngā au loo ia te oe le tō whāma le uta. Ia i ngana e mwhai on whaonga. Ona o le tanga i uma i la langi e le whaapea na o oe se i tulo. O loo e tawhiri sau noa oe e lou mai a. Ia e ngalo ia te oe. Ia muli ane, i toi tau wale ai oe, ia e mese le ngō siau te mā, me siau tina, ia e pei foi one. So le video lea, o le video lea ke vai ako ko anga e whai, o le vai e ka kipi, E pei ana e ta, ole le video lea a Marieta, tu sa le tatou live, le lai ma le whionga pali mi. Le palmia, ole masalo ana ia SJ ai? Ka mako. I te mako. Ia ana iai SJ te mako i te tonu ole ofisa ole whionga le lipani mia i aso lea. Esa le mana i ole mātapu kalame. Sa lea wako le whasol pulo marieka. Ele wai le whasol pulo mai astui. E tantani mai lea wako marieka le ai tau mawhai a Marieta e kongi aku le isu. Tongi atu le isu. Ia ako inga. E uma. E masalo anga pu elfa i unga rako kalame. Ile ata leo tele le lipani mia ona ole wako. Wako e sole. Wako maka ukia o le whate o Marieta. Wako maka ukia o lo kukuafi le o mafua i ona whai mai wha upunga le. Wha soft mai lo leo Peo le peo wha upunga na le na oti e se mai le li leo SJ te mako. Ia SJ te mako. E leo sa mea tō tino. Awe te lo te afua. Ia e ka ua leo so pā. Ia whai nai ta o le lima tango ese. Lima tango vale. O e so lia tu la fono fa e sānga oi. Se tu lau whafunga le atu. Ia ai a tonu o leo e papula a ko ngālanga e kango e whai. O lo manga o ina ia tau le lea i fo i lau e a whapeo tā leni ona e tau siau mau e sau sene. O te le popole ai au ia wā to te le ala o text mai. O ke le popole ai au ia. Pa wale mea ia o tau a inga ma wo ia e meise o ilang tau o leo wa wheitai ai. Pe o whao ai tawhina ngaru le ai. Le ai se ki a mari e le whapeo se mea. O ngā ngana lava i lunga o ngā luenga. Ai me se o to ina na ngā utau mama lama i la whionga le ripālia. E ia taimina e oso yang commercial nga. Ia o le ma commercial la nga le ua matua alumia i lunga le Facebook. Ia e o le fautuanga. Wha mole. A whapea ngā whaari sau manatu. A ua ke lo kea fual mafua anga se i tulau. Ia e ika i se sia te oi. Ai maa ngai alfa ahali o sau manatu whai lele. Ia e fia i se sia oi. Peke mga o se me whai atu e se sia te oe. A wala ke whai se me ke re mga o whai a koe risi usua kanga kai au. Wala tala mana i ana. Tango e tu o vai o te tu Se vai o risi. I se vai o i ma wale na whasala lau. I le taimi e whai mai whai tionga tangata e tu sai o le mea wai whai a. O le tulanga sili na anta ua e ao o na silifia. E o whale video le ana leila. Sa o tira uma i tala o le whainga o whamtalanga nga i mai. Ia ai lea whaina. E mawhiawhia le pau ia e kawaia mea oma. E le e fwoi se tūlanga fwoi le whaatau te e. O le whaali ai maa naia i o le whaali mai o opinions mana naia fwoi ia. E tū ele atunu. Atina e sa mo. Ai hau al whaali mai koe ngā me fwoi ia o le leanga i o whaupunga i si tatou comments. Ia e le maa naia i le mata e langa i ele au whai tō wha. Mau e whaalele. O lawe tala i le vainga le o ngangana e lafoa. O e le fia sau tua me o fake pages. Se o ke ofo ia ia o me ale le oki. O le sau me whai wai le o sao le awalanga i ke uia. Whamai esu, ui me le awana le na mai e uia. Au e ke fia e alu po ha me o fōringa pepeno se i tulau. Ia na whaani e la i o nā la whonga. Ia wa o la uianga mai kawai. Ene mea sile ona leanga o lo fili whaatasi fina ngalo o ta maa, o tina, o tua ngane, o tua whaafine, o uso, o lewa whenafo ai wa whesopo ai whamatalanga.
ia ale kalo alo ama e valau fa malu tanga tele sau tu fo ringa e maua oi a to le maua oi lunga e uma maua fo e se come kiki foi lele ia uma unga le ia le se me ia oi unga i lola i ole tala le fai atu e le maua oi lunga i lo tafiri sau noa i ngana ma ngana fonga i te fai ai maua oi se siva e ngai te sili ato la i le fia al fo tuanga na so mai tātou fōringa moni, tātou tātala noa, ma tātou tātadi e, ia wale nganga nā tātou pokalame, tauafiafi man LOABAY, o le maua sau ata, ia aivi, ia ile alo whamelanga nei o le tua nea fia. E sila fia o ela ui ngoa whai ngoa tangata sau tua le fake page. E sila fia. O oe o le pala ai pe sau kua fake page. O oe o le pala ai. O te whai ngoa oe o le pala ai. Ai se a. Langa e fia mana o e au ngalo manatu. E au au na whaari o e tonu na e whai ana manatu. E mana ia i o le anoa i o langona o isi tamama tina o lo whaari lungo tato videos na. Ia iai lawa tangata fui nai. Ia. So se mea i se koe i whi matitani. E pe o ia. So au lele, ia. Kusol mele o lele ke whawhenga ilo, e se kikangia ilo, e se ko. Wa milo a kasi alanga o vaenga o le sau ia whionga pa ia le atua. Se longa lava e o te mea sele nga, le mai nei le vero kuspai. A vaenga na, whatuanga na o te iloa. Ia ole a ta o sing ta pese. Ia, toi te liu mai wha wawa tu tātou pokalame nei tu lala fiafi. A wei te alu ese ba i sau kofe si koko. Ia e masai e foi o pokalame. Ia, toi te liu mai tātou tu tatanua. Ia matu i nātu loa a tātou talafo. Ano? Fresh boy on the beat. Le ako moto makaniki vaitale, whaafsanga i malenofo anga tuai o le iasaki, se au nanga whaabitoa sili ona le leimo lo sa, le ua o le se lau valu se furufata la, si aki ei ta vale la iti eo o Evans Mahilax, e mawhai na matou sui ina le whaamama suau a toa o le afi, si aki uma ta hofio luma matua, whaapea lola ma pau alau ta vale, si aki uma foi tau tonga ma vaenga a toa i lalo lo sa, o na matou whaai lo atu leo vaenga lo mana o mie lo sa, mo lo nofo silafia, e iai foi la matou au nanga whaapitoa mo pamu kiso, pamu penisini ma injectors a fio mai nei loa pe vala au mai leono o tasi iwa whahono po le fitu tasi fitu wano wha le ako moto mechanic y vaite Yo tan celoso por todo lo que Dios me dio a las mujeres de ellos mira como yo le doy la pongo así, le camino así, yo le bajo así, me la como así así ahora dale preguntándome con
lo que pasa. Tengo una mata pariendo cuarto en mi casa. De que yo salgo a la calle flow con la grasa y ustedes con su brujo leyendo su taza. ¿Qué es lo que tú dices, bellaca? Me gusta la colombiana así, de berraca. Que le den paca, tenemos la paca y como un pelotero, pum, te la saca. Ellos están celosos por todo lo que Dios me dio. A las mujeres de ellos, mira como yo le doy. La pongo así, le camino así, yo le bajo así, me la como así. Así, 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 así. Ahora dale. Los celos lo van a matar, porque ustedes no. Fresh boy on the beat. Fifi la vela nga te fatalo fa te liu mai o tātou po kalamene o TAUAFIAFI ma LOABAY. Ai usi mai fa fongas fa poponga ne o tātou tālo fau. O mwhai o nau ina atu o na le lango mai ma le anga le lei ale a koukrou. O le tātou tala mua o le tai au nei le ano toi fonga ina anu tā pa sanga I whaafenga inga o atu to luas fulua le kalesia fa apoto putonga ki Wisiano I Samoa e peo na tolo po mai le lua masino o tuanai. O le nem tā opo e peo sila fia le au whaafonga o lo moria I whaafenga inga nei ale kalesia I whakasa I mori angata I lua le restala ina I totongi la fonga e peo o tangata whainga luenga umo Samoa ato ai ma le mori anga I tasi o le totongi ina o la fonga e peo na mori ai ele mtanga luenga o tupe maua. O le nem tā opo nto e fonga ina I lunga o le fionga le whaamsino o le whaamsino o whaituma aloi a le ota Raymond Schuster I tae awan le la. O lo tutu lai moli whaife au nei I le sunga I le loia I a Alex Sua ma le fionga I whalitua I a le ilani I tāmati. Ina ia whina wina vaenga uma o te ena I nei whawhenga I ngā le kale sia le nei e whakasa o na tutongi a lātou la fonga. Ai mora si la fia le au whafonga e si lia man toa sfulu whawhenga I ngā lea e kale sia lea o whamaunia mai. Wa amata o tutongi a lātou la fonga. Ui o lea e te ena I le kale sia o peitai. Mo lātou whaawhaingo fia ina le mta upu. Atua ai mawhautuanga na avatu I a lātou mta whale lotu.
E mo muso e whaatasina nei whaawhiangainga I luma o mta opu tau whaamsinonga. Ona o la fonga le totongia. O le tai au nei le ana a mata ilo ilonga o nei mta opu whaasanga I nei whaawhiangainga. Ona o lo lātou te ena uma morianga ta ilua ua whaila e le tua le malo whaasanga ia I lātou. O se tala fia mo le au whaisa o whanga e pe ona tu ina mais pe whaamatalanga nupi wha. E tusa I male vaenga tolu ono tu la fono sa si iwa fitulua al whaaputu ngā tupe mo le luma nai manuia o tangata. Ua whaamaunia nei le minister a to ai male komiti whaatonu ma le pūlenga le tului whaapopo e iwa te simatasi pasene mo le tausanga whaatupele nei e whaiwina I le aso tolu sfulo uni lua afis fuluiva. O le nei tului o whaonga ina ai le pāleni o loo iai le whaaputu ngā tupe le sui whaisau whanga a mata mai le aso mua Iulai2019 fuluvan. Mai anga wa ina o sui whaisau whanga e le itala ina I tua ala tau sau whanga peto e stea sau whanga e te tongi aino no ngā tupe tuua I le nei tau sanga wha le tupe. O le ama whai ona maua e sui whaisau whanga le nei whaamlianga e ale no ngā tupe la iti masani e a mata I le aso ngafua o le aso lea. Le aso mua Iulai2019 fuluiva. Ua whaaria mai le nei pepa o whaamtalanga e o atu le 5 miliona tāla. Le se leni o le a whaaluina I le nei whaamoemoe. Mao se matatia o maua lunga whaamauina e fua I tausanga o mawai. I nisi o tāla sa mawhai o na tali whailau tusia o ao le kalesia I whakasa I Samoa. Ia Reverend Tau Whātau e winga le mata opu leo tu fesila I to tele e misa le whaitio nisi o mātua o whanau onga. Ako nisi le kalesia leo o whaamaamulu mai le awai. I le tasala ina loa ia o taalonga le Pasifika I le asa nei. Nafsiri ngia sui o tala mai Samoa ia Reverend Whātau. Pe ai se au to e whaamaamulu whaatope tu pe ai a onga le kalesia I whakasa. A o le pokalame mo le tala ina o taalonga le Pasifika. Ua lewa ono whaatatia mai, pe tai. Na saunoa le ali I whai au. O le vai asa o mawaele a whatoa o atuai se pokalame aloa ia. Mo le tala ina o nei taalonga. Le e whaatino I le asa. O le vai aso nei, ma o le mafuanga le o le whaamaamulu o kodisi uma le kalesia. Le ana tu e awai siva mo le tala ina aloa ia o nei taalonga. Safsiringia Reverend Whātau pe le o le mata upu lava lea I la fonga. Le o mafua ino so e ave e sea mai whanau a onga le kodisi nei. Mai le awai pokalame o le tala ina aloa ia o taalonga le Pasifika. Pe taina ia saunoa I le ai. Ma o le kalesia e whakasa lava ia. E ave lana lango iso o se pokalame. Ale malo I suina atu. E siria ma le whaafe tangata leo le awai mai mo ni taalonga mai atu SS le Pasifika. Mai amatalia I le aso walu. O le masina le nei taalonga e pe ono whaatulanga mai. I le mai o le sauninga o le tala ina aloa ia. O taalonga le Pasifika I le aso sa nei. I nisi o tala wa iele popo lenga o nisi o mātua o lo wha onga o lato wala ma whanau le universitea o ao le papa I ngala. Ina ua wha mao nia se tasi o li whaia onga mei Afrika. Le ana ia vea mata upo wha mai o universitea o se whaia onga tau wha avalea se itulou. O le nei mata upo leo wha mutalia I au nanga le nei ali I mai Afrika o tu fesilia I nisi o mātua. Pe o ai e o le atu ua ia. Pe tu ua ia ni universite I le le su e le lei o tala anga o le ni tamaloa I le taimi whato a whainga luenga ai. O nisi ua lato o whai mai o le matawhai oi lea le pūlenga tu spasi tau loa Samoa po le SQA. Sa ta tawana mata I tu whailonga nei tangata e whainga luenga mai whafo pe e sao mamoni a wale o uina whanau lalwa wa Samoa. O le tūlanga sino o na le fia I le tele o mātua o no le tauti ngā o whanau na o uina I le le whaia onga. Le ai mauti no le a le whaonga ina lato tu sipasi po tike rifoi. O na le o se whaia onga mo I le ni tamaloa mai Afrika. E peo sila fia o su engo le ni mata upu le ana mafua I ono whaamalo le tu mau I le tapa au universite ia lau asfau so I le lua masina o tuanai. O le whai unga le vanso mawai le ana whaalau I loa ia I le whaamawai le fionga ia lau. Mai lono tofinga o le tapa au le universite. Ma watalia aloa ia le kāpeneta lana whaamawai e pe ona tuina atu. Ua toene o se anga o le whaamai aloa ia leo le awala lau papa o le loto sa amasoni le ana whausia ina I ua whaaleanga ina I le tele o lolonga. Ai mai se o tīhunga mamafa. O le nei polo keti o le a tele se aonga ai le whaasosoina o taawale afi lunga o le vaenga leo le awala
i le atunu i le afioaga leo nei ma le agaʻi atu i le lata ae mai se foʻi pe a matalia le fausiaina o le auala papa i le lata le ofuafua mo le tausaga i 2.20 o lenei auala papa o faaalia i le ofisila le pulega o felauaʻiga i lau eleele ia galu malemana e taitala tusa lava ma le auala laupapa le olo i salani ma o se tasi o auala laupapa tele ua mafai ona faatupe mai le malo Australia ma tuuina atu i lalo le pulega ma le vaʻiga le pulega o felauaʻiga i lau eleele latou te gafa taulimaina o lenei auala laupapa o faalia e 2 laina ma e 36 mita le umi ae 7.35 mita le lautele ma le isi tasi 5 mita i tafāla mo tagata savavali o le faatupega atoa lenei auala e o atu le valu se lau 5 afe tala Australia ma lo faatupe i lalo na tagaluega o le DFAT po le Department of Foreign Affairs and Trade a le malo o Ausitalia. Tala mulimuli o le aso atae alo o faamaonia mai e le afioga le lipalemia susuga atu le epa saʻilele ma lielega o i o le atala ina aloa ia ai le isi vaega po le face o le poloketi o le waterfront e pei ona faagasoloina nei lona fausiaina o le vaega lua lea o le atala ina ilu mamaota o le fale o le malo le ova ai se suiga tele le matagofia o togalaʻau ae maise o le tele o le pakaga o taʻavale saunoa atu le epa e faavanoa lava le auala pito i le sami e manaia sa valevali ai toʻatele o tagata i afiafi ae maise ona itinā ma tamā matutua e tafafao ai maaiga o lenei fuafuaga le malo se faamoemoe ua leva ona fauā o faupau le ua tino mai e pei ona o le atalaina le isi ona vaega taua i le aso ataeao o lenei poloketi a mata mai lava i mulinuu lona toe faaleleia se ia paia se vaega o moataʻi taumeasina lea o le avaai ai se suiga matagofia e lē gata o le tele o vaega o le a fai ai faleaiga i afiafi ae mase o nofoaga e tafafao ai fanau maiga i taimi mo le aso ia le faafogaaga se o tatou atunuu ae mase o paaga faafogafoga o le tatou LOABAY o se taumafaiga na laisina otootoga o tatou talafou ia ua foi lona ofisilafia o nisi o vaega o loo tutupu o le a tutupu ma ua tutupu foʻi i totonu se o tatou atunuu na e pe ona tuuina ai ia nisi na o tatou atinaʻi e lea loo faauauina pea ia e ala i auala laupapa e pei ona o le atalaina i le faiʻuga le masina ia e mese o le tatou waterfront le isi vaega o le face tāua lea o lu mamaota o le malo le aso ataeao ia o le a maua toi foʻi nisi o vaega o le otootoga ia o le talaina o le faamoemoe tāua ia e toe avato i le fagaga faafetai i le tatou ako group i le ako model ae maise o le ako chemical ia ona o le tuumai pea o le tauau e lagolagoina ia tatou tala mai Samoa ia e pei ona ia nei afiafi a le a tovā tatou fasalalauga i sina fasaloga faapisinisi toe te liu mai i fai Te whatalafa atu le paia male se tātou atunuu, le nei whaivaenga o tātou puakalami o lea ua mai a tātou tala mai Samoa e pe ona mai mo mai fo iai ia mwhaafonga mai le tātou atunuu ma tātou paanga tune tae Marietta, Heidi Ilalio ia ma le whafonga ina ia o tātou tala o nei aso. Ia, Marietta, mea ka ua ia uiau kala, o le iwa pasenga nupi wha.
Ole fo ka ilo ia iwa ke sama kasi pasi. No, e iwa te sima tasi paseni. A wa koe foi, o lele kalala o iwa ke sima kasi Fio paseni. vai. Fio Kei lai. no. He la muri pia o ere se me. Ere ki pia nge nupi fa. A o le tulanga le lei ona to atele ila to. O fa longo ange lunga le pasi ola pisa fik pasengi a. Pe o se fa ngo mela wenga le kausanga umma fa mai fik pasengi. Ai lai nei loa. Ia e te inei le si la ku mo ko surprise ale la ko ke ni. Pe ala ku ngai kele ale la ku la le fa pe. Mai i ko ko me fio. Ai lo le iwa te sima tasi le vai. Vai. Ia. Ale tulanga si don ta o te le. Ai tanga fika. Ia lo pe fa te si male lima pe a. Mawai oi. Ia male afana ya lo tono lo sa fa. O super tele. A wa tau sanga o ma ia o te le champ pe o le wa sawa ma le fitu o le iwa. Ah. Pe ona mawai pe pa fam talanga ndupi fa. O se vai nga sili ona fa mawina fo ile mawa lunga le tulanga wo o ia ia le pasene fo yo ila to le mo fam nia. Ah. Ia le pipi fo ia la nga ia ko komi kele. Ia sa le Le la se le nei vai ta. o le na veina le toe ilo ino le tula fono foi le to ese mai le ia pasene si al pasene to ese mai tongi tanga se fainga venga ia le foa tuina mai ele no pifa ia la naiva te se pasene to faina il au foi sa fanga Mana ia te. ia mana O le si le vai nga ese le fa tali ai o le au foi sa fang. Vai pe e tua ia fa le la me. Ah. O tupe le muti no alo o ia se le. Ia me se au nei fa na wa onga wa te le ale o tupe fa halu ia nei matua o nei fa na wa onga ia wa le tu o terminator ia e mai fu ia e me amle pidi ia me se la ila tu o lo we mo polisi ia e fe lolo ila tu le ia onga tu langa no ia o ila tu polisi mo lunga university ia ma lo o sai nei matua ia la tu fu pitola au ta ua e le se galwenga fa ngo fie ia e va te fa ma lo po kala me tu la la fia. malo ia oni som ta polo ta wale waterfront le o face fia le waterfront project Phase 2 le. phase 2 o ta ala le tala vai ngofena le tu o le central bank le wa ia malai voli foi ia le la faunga ina mo beach volleyball le taimi o tatu talonga Pacifica ia atu ai makapaka o le maangai ia ko ana awanga isainga Oko. ia manai Nei o ati nai. manai o le nofuanga mal malolo atu no se taimi ana tu ina atu lo tatu video po kala me maleni pan mia i leso walena le ai se tatu po kala me las fraile na vai atu nei ona lesa email mai le officer le pan mia le ofisi vesi o to ina yana po kala me fanga solo me ai mese i o tsala ina o pui tan malala le sa fia ngai malo Ofisi le tele po kala me las farili. o le la ne tu mai le so la le na mato o tu e fa ilo mai le pan mia le tsala ina le o le ata ia o le tasi le oli ia mfai mai lan tala o no fanga le na fai awana o fai ia wala miti ale a tele no fa longo e fa mai ye ni no fuanga fa pe e o atu ye tato tangata fa ta wai le kokoesi kokolaisa e o mai fa la fata ita e share ai le culture foi ye nei no fuanga ia mo turisi o mai le la me tira epa o le ngai no fuanga ia o mai lo matua mato ina Sawan valiai o lima mato fa manato la aso o tuana nei me le no for fali ia kilo ko ma ko kilo mai ko inga le lo po le sa vali e sei tu lo alisto ina le silo mo tu o inga fe kau ye si nga fu o so ia ia le au nga na wa le o sui wa inga ai tu ma wa no fo nga pi fang mai members members na fa fang kele na ngai fa fang il vai nga ta wana pe ono le ta wa yo le vai nga pe so no ile le li pani e vole le boa fa mai lan tai tono o le silo mo le so ina no fo no fal te o misa ile fa sanga ai au gale o pai e savari vali ia ma ile e ma na yo tanto taulanga pe o ni na mai au ma ia faces o le tanto project le waterfront ia o tai au ia le la toi fo ini ata o le matango fi fo le va inga ia pe o nei tanto wata na tu o tanto background pe o na tu ma mai se va inga na ile ata na tu ina mai ele LTA ia o le mama o ta antoa na o le malo ia i fo linga va ia na pe antala ina le so tai
ia ai le o au fia ai le si vaenga na le rai le i o atu i o tau mea sina ma le si whaasolo atu nai oi i vaenga na e whaangata mai tātou waterfront project. Ia e pe o le atana e pe o tu ina atu, ia e pe o tu ina mai e le tātou pulenga whiwhlaua inga lau i le pe o lātou le o le ngafa tau li maina tātou ploketi la. Ia o tūlanga tāua na pe on fa mali e fo ia fa talafonga ia saunonga le lipal mi le aulian leila. Ai paton wa au ngā no fuanga fa tawina i pan ke silo matua. No fuan fa savili ia fa mata faunga o ainga. Ele ngatelia na ngā tonu no fuanga le au mai o tato mea i Samoa. Ona i tele ni tato watu ma mea i rio o falai moa ma mea ma nei ana marita. Saul fa au sia le au manga ia vai e mawa e pule au le tak pule tau tu ia wa al mena e tinga ina fa Fiska fare inga yo yo mo ka ma ia mena e mawa le fa au si ia sau ia male tunang fo le tau folo yo mea ai Samoa e le va ai ia le si talo no ala na fa se mo kum vi pe lima ni mo ia ngalo sa wa vai le plate tu ia me fa stalo oka tasin na me ai ia ole vai su tasi na le kele yo ka ko ia mu foi na yo ai mo le maka puka foi na mu io le o ia tanga sa vai vai su ta ma na va e wa tasi le ia lima tala pe ia male fa ia lima tala tu e masina limu yo ta fa o ko ma mai on a fa inga ma nei tai al fa ni ma ta tu fa i dei va tai ia ole pe ki ma akwa ia ma e fai sau tau mawhtanga le fiafi. O le ai tātou whale inga whaataitai e ngā warela, tāna tātou wara wha. E whatalo whaati a Lisa Hakai o lo mafuta mao mai lava i Western Australia. Ma lo lava tawa tai, ma lo wha i le tawa i le whamalosi tiute o whenga iai, a lo whatele atua i a te oe i a male a inga li. O lo mafuta mai le malu o skadi. Ia ke roko malulu fo ia mako malulu fasko anafila o ko se malulu al tim au vai e kuilunga al Facebook ka ko kero ka ko mai tanga le malili ai sale ta ele o ki se ne ka ele se tu yo e sa le fubu ta le ta ia fa te al vai tau ne se ingo tau ia fo tuanga ma tatu TAUAFIAFI ma LOABAY ia mi sai ma to le nei Samoa so ia tātou le mafuta mai Seattle, pe New Zealand, Australia, Amerika, Europa la talo fai i le heat wave la iai o ka o le fast food mon tupu le vevela ia fa manui ale atua fai i se Samoa TAUAFIA soifua fa mole ia lau fa muianga ma pui ia na fo i vai ngol ke lope o so ia inga tau ele se tu mo te ne vai tau ia o temi wa vevela o temi o malulu o temi o le mwhewhi wai, o temi o pepesi o whaamai, ia o le tūtāua o le whaintete lava, ia ma ia tuanga e vai fo ma. Ia, sa lea, tātou au mafu ai whawhi tauli. Ana le lea na take care le sisi o manga le atua. Ina mai ai tātou, ia. Ia se mea o songa whai, ia e whaise. Mai se a koe a kako se katama ia kumu e mo ia, le ini me se tele o sunu ina ai. Ia o tununa le to te alalam papa au, o kore ke leo whalinga o si mea nei, Le tue si don ta ua i lo whaftai a Samoa i le mea lo whare atua i a Samoa. Wa o ka ko le tropical, e re mawhai ona alu whai ngale pe aisa, alu vevela, o le tau ane e tau te whawhianga i pe le asa ma le asa, po ai langa lana i o tātou kanta le o mau mai, le o kau alea e kokere o mai se aso whapea, o ia vele mafia le isa i whani hulu, le ai. O le tau ane e whaftai ai le atua i le mea lo whau Samoa, o ka ngofo se ako ngu. E tā maua lana tau e le suia, e uia o le a whaatia pia i nisi o teimi i a whaafudu wha oma vanga whapena. I a langa nā tua e le isi se whaena tū ma te. A o le tua siri o no o whaaftai ai. O le tūlanga pia o no wa ia man whaanoa noa hi waves i nai e late Europa. Oka. O so solo mu o maa whatia tangata e le vevela o le roka o le koinga vevela. O atu le wha lima tike ri wha ono. Ai whikala i e olo mokua vevela e ngaka i vevela. Ia e whaaftai e le atua. Ia i lona alofa. Ia i longa sio tātou atu nei. Ai toi whata alofa atua i la tua le mafuta mai. Ia, whai asim toa tenu i la tua le mafuta mai pia. Ia, ofo alofa atu, ma whaata alofa atu. O le walama whai u tātou po kalame. Ia, e pe o le whaatu langa mai fo ia e toi wha mawina i le nganga le whaaftai tele.
Nai o tātou company e peo nai ai le SAP, saua le tātou Cafe Laterano, a rifo ai le tātou Fexco, saua i le Motonga Complex, ia saua i le MS Rental, ia te Malo, ia ma le tātou Ako Chemical, Ako Group, Ako Motors, le lato o nanga, whaamari e loto, ia e mesa le Skyview Villas i ngai mai lima, ia le lato whai au nanga tau whatan malo, whaamari e loto. Nisi nao company pisinisi o whai o nanga le mai, ia e mwhai mtu nato e pēr tātou whasana launga, i lea aso, lea taimi, ai o ne ngalo, ia se taimi fo ele, le aso ata ai au pēr pule alofa le anga lei o le tua, tātou toi au lia i lona alofa maloa nganga lei, ia o le ato i tui nato i fo isi whapoponga an tātou po kalame, o le tai au manuia ma LOABAY, a mo te minei mai a te au nei, ia au le tui nato le usea mai na whaftai tele lava mafuta mai whamanuia tele lava le atua i tiutem whaiwala o whenga iai, whasoi fuai. Ia, o le tātou po kalame le nā, le malu mai pa ia o se tātou tunu o le ngata i samo nei, ia i lātou fo i o mai mo whaafongfong mai a tunu mau mo tātou pa anga masani, ia i lunga LOABAY Global Networks. Tele ali fia tala noa ia ai manu fo le tātou taimi, pātu langa ina i lunga o tātou pengas whailangi lea ua Sun Valley nei tūlā manai minute ua talu ona whaatino ina le tātou o nanga. Ai whaftai tele mai mo mai, tai awa ena, tātou tue whiloa i le alofa mleanga leo le tua taimi masani, e mai a te maa ua nei, ma leo whenga luenga LOABAY, manuia le whiawhi Samoa, se fo ia.
Malia se sunga o teita Ua paula no la o musika A ele fia I'm sorry my dear E ngui fu se si au fangu pia Yeah Koe bomu o se kati wha kumu le si oki o nga e si vai Le pei o se popi o le mumu hi au Le mumu te au le popi o se pa wha vale valea Le musika lea ale au whan popo O umano si o wala popo popo Ya e wha ina wha ma e su su Ila u pese lea e ke si vai Say don't play me Come out and talk with me O fair oi ele monkey Sao sei ka tuli tuli Seva ai lo le po boy Ua ova lo ki le makoi Se suna fa mole mole Vai o and Say don't play me Come out and talk with me O fair oi ele monkey Sao sei ka tuli tuli Seva ai lo le po boy Ua ova lo ki le makoi Se suna fa mole mole Vai o and Ke ua mimi ki ele Sa ora o make, ko ke le moe.